يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأراضين أرسل رسله حجة على العالمين ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المنير ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله ربي وسلامه عليه ما تعاقب عليه الليل والنهار وصلوات الله وسلامه عليه ما غفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Puas sin sasanglitan ibang pupujihan tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iwan salam papangho sing kitanyo Muhammad bin Abdullah, iban sin mga kasahabatan niya, iban sin ahli niya, iban sin mga manusia niya, makadkan nila hakasabunnalan, mahuli niya mga katautay manghuran sinakwa agama Islam. Impangadjian sing kitanyo, kabiyayaon tagnaan ko, akabtangan atawa tagnaan ko amun hapangasubo bang hisiwaha inna na abditi kato papagsud sulga hisiyo inna na abditi kato pasulga niya. Jawab niya rin dito mga katautay kurang sino Allah kato in Allah Ta'ala laungnya wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatafakkarun. Hamana sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ta'ala siya inna na abbiti harap matupasulga niya hiban sing kaampunan niya iban wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Patampalun pia patampal sin Allah Ta'ala ingka ayat-ayatan niya maun pamahadjana hasupaya makatumtum sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abiyat tunadahan ikarwa pangasubo isiyo isab inna na abbiti maun pakalaungan atawa palawm apinar ka jahannam. Isyu inna na abbiti hari pagsudsul ka. Injawab niya roon day sa baayat sin Allahu Ta'ala dualaw nga pinigan sin tao muna innahu syaitan impanagnaan na naabbiti paapinar ka jahannam amuna in syaitan laung sin Allahu Ta'ala ya bani adama la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Ayat sin Allahu Ta'ala na may tairin di sabunnal tuudlaw nga pitnahon kamo dihilan kamo pipitnahan simpagtawagon syaitan biasing kaig na rin sin dua mo maasin kamo halawm sin sulga sin Nabi Adam hiban sin asawa niya ikun kamo ray sablong nga rin dun halawm sin sulga niyo. Ikarwa niya addu'a mga mananaabbiti deng habang sa manusya maun pakabatilan nila iban maun pahawa napsu nila laung sin Allah Ta'ala waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawmal qiyamati la yunsarun. Iban hinang namo ondeng mga tumpukan sim manusya
nanaabiti maun palawm apinar ka jahannam. Habi ni dahan mga katautay manghuran sin ako agama Islam. Tingkay nga tantanyo na tuy. Sin muna in pagsudsulga Allahu Ta'ala inna naabiti maun kato kanya palawm. Bukun hisiyo-siyo. Bukun hisiyo-siyo bang buat malengkan Allahu Ta'ala inna naabiti maun. Ibang kay nga tanday sabsing kita nyo. Sin in na naabiti maun palawm api narka jahannam amuna in syaitan iban si mga bangsa manusia hinangan sila tiranan mauni ka pa naabiti nila kato. Habyat tudahan mga katautay manghuran sinakwa kama Islam pagkaimpyag bisarahan sing kita nyo ini tungod pasulka aw nakumanyo tiyo kanyo hikakisa. In kisa ini jimatu hazaman pazamanan nakauna apatahunan labi 700 tahun dahing hakapag hijra sin Nabi alayhi salatu wassalam. In kisa ini tungod maun pahambuok tao amuin magsud siya sulka. Tarta pag-ubos niya sumud sulka gumawa day sab siya. Pagpuas niya sumud sulka yato gumawa day sab siya. Ampas siya sumud na sa magbalik, alhasil magbalik-balik yung pagsud niya matupalom sin sulka. Iungog niyo nakaingkis sa sinhambok mano siya ini. Iniingkis sa niya. Insiya ini, tao nangangadji. Hambok usog, nangangadji. Sambil hambok adlaw, hapag pangadjian niya yaon, yapaan siya sinhambuok tao. Ampas siya diya, nag-meeting din doon. Yasubo siya. Bangkaw may ta magpangadji. May ta kaw magkato pa masjid. Mag-uno kaw matto pa masjid. Nahazaman na kauna. In masjid, amo na intampat. Pagkakawaan sin elmo. In masjid, siya na intampat. Pagpapangadjian. Habyat tudahan na yasubo siya sinhimapa kanya. May takaw lang nga magkato pa masjid. Daw nga magpanuntot ako elmo. May takaw lang nga magpanuntot elmo. Daw nga insabab, daw nga mabay ako sumudsul ka. Mabay ako makahasil daw nga sinsul ka sin Allahu Ta'ala. Daw sinhambok tao yaon. Muna himapa kanya. Aw nakulong niya dan. Manjari kaulong niya sumudsul ka. Aw nakudan, ang buok law niya, tumud kaw sulka, hari na kaw lang nga lumabay sing kasigpitan biyaan. Dahan inilaw niya, atunon ta kaw lang nga, daon ta kaw pasulka. Matuna ko lang nga kay mo, apabila lumindom na. Apabila dumatong na indom, matuna ko kay mo. Ang patakaw lang nga dahong pasulka. Nahbiay ni na, dahan, timuddan na, jimato na. Biyat to dahan, di matong na magdarayaon. Doom, di matong na, sambil diyan na siya pasulka. Aw po unta biyating kahalan. Na, sambil, di matong, ingguro niya rin dito ha masjid, paghihinduan niya, naglawag kanya. Di na siya kakita ang banghaw no. Di na siya magsud. Di na siya magkato pa masjid. Di na siya mag-attend. Na ino-ino. Na makahati kaw im mga pangadatan. Im mga kaguruhan. Naghihindo ang mga murid nila. Paghati uning kahalan. Paglawagon apabila na lawa. Apabila di na magsud. Sambilin Sheikh yaon. Kiyato siya pabay niya. Yurol siya matto pabay niya. Yato, hiyati, bang may ita siya di na mag-attend matto pa masjid. Yato mang kahalan na nakabaita inahambok mo rin yaon. Laong niya, ya Sheikh,
Di na ko lang nga magsud pa magkaton pa manuntot ilmo sabab nahasil ko na yung maksud ko. Di na ako magpakaton lang niya sabab nahasil ko na yung maksud ko. Na uno to yato lang niya. Lang niya in ako lang niya in magpakasud na ako sulka. Dum lang niya. Halom sin sulka ako. Na jaib himbiytaan. Ikaw di ma-ajaib. Dumadlaw na ka hapag sambahayangan, hapag sujuran, hapag puasahan, hamaksud, makain rida sin Allahu Ta'ala, hasupaya pasurun ka usulga, hasupaya pasurun na kusulga, iban sin ikaw. Na, uno kaw di ma-ajaib, bang kaw makarungog. Mano siya bini, sin magsud, to isya sulga, usgumwa day sab, magbalik-balik matto. Kada dum niya to halom sin sulga amo ating pagtatambayan niya. Uno kaw di ma-adjaib. Bang ang kay nga mo ba ni shortcut? Na, how puunta? Nangasubuin Sheikh yaon, pamurid, laong niya, na, manjari ba laong niya, makad kay mo, pasul ka. Na sambila mo ini nalukos inahambok mo ridyaon sin guru niya sambil napaagad niya matupabay niya sambil tiagaran nila rin doon in magdaratong magkakawa kan nila yaon. Uno kaw di ma-adjay babi ni kahalan. Amun pag-iano na hadis sin Nabi alayhi salatu wassalam, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hadis sin Nabi alayhi salatu wassalam mauntungod pasulga insulga law niya wayroon pa mata nakakita kanya wayroon pa nakarungog kanya tainga damikyan wayroon day sabsya na himangkan sin hisiyusiyum hambuk manusya bang unuing karayawan dain doon halom sin sulga yaun. Sabab bang magbayta, mag-story rasing karayawan din doon, sambil nasabot hadis sin Nabi alayhi salatu wassalam, bang sa jalong niya inhambuok babae, dahing halom sin sulga, piyakita niya, in lima niya, maripadun niya, lada ama bainal samai wal ard, tartanto magsahaya, inhaantara sin langit tiban sin lupa, Ado kayong pahadis sin Nabi alayhi salatu wassalam, law anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah bada mi'samaha apabila sa jalong niya piyakita sin hambuok babae sulga in lima niya ladahaba bidaw isyamsi mahimangkan mulong niya biya nagimwa immata sukarin doon. Na amoy ni na how puunta di matong na indum pagdatong na sindum na di matong na magkakawa yaon laong sin hambuok murid yaon malaikat laong niya kaya na sila matusim malaikat takapikpik dagbos nagsasahaya pamayhuan nagsasahaya takapikpik, makakaus lumupad. Yawa na sila maunsim magkakawa. Yaon, sa kawa wala pa sila nakawa, na adjay bim magkakawa yaon. Uno di ma-adjay bim magkakawa yaon, sin ingkya pagmitingan nila sin murid yaon muna hiban sin malaikat yaon, sin wayroon duga ing paagarum matupatulha, wat malaikat paran niya. Damikyan sindi niya manjari hipang istori ing kahalan niya yaon. Nabiya umpiang istori niya na damikyan nagpaagad pa si hambuk tao sumud matupasulra. Na abiyat ko kahalan wayron na hinang sin magdara malaikat yaon. Sambil piya agad sila karwa.
Ya agad na sila matto ang papagtawagon sulka. Pagdatong nila matto halom sin sulka pag yanon nila yaon nakita nila ing kabungang kahuyan, ingkatan kararayawan halom niya roon, ingkatan kasasaddapan nila, ingkatan kababayaan nila, tiali nila sadya, gimwa magtoy rin doon na paon halom sin sulka pakyat to nila. Uno kaw di kumahakad. Maadjayb, imano siya, bangbining kahalan. Akan na sa longsin hambuk sahaba radallahu anhu, nangasuwo pa Nabi alayhi salatu wassalam, uhibbul khayl, long nga matagi ako, long nga hakura, aumbaha kura, halom sin sulga. Longsin Nabi alayhi salatu wassalam, long nga iyudkhilaka Allahul jannata falaka fiha mashtahat nafsuka bangkaulong niya piasod sin Allahu Ta'ala pasulga niya uno ing kabayaan mo long nga rin doon halom yaon kabatukan mo siya long niya kabatukan mo rin doon halom sin sulga uno ing kabayaan kasasaddapan sing ginhawabaran mo talium mo sadya mapaon na long halom sin sulgayaon. Nain hambuok tauyaon. Indua murid hiban sing guru niya simud maon. Ingkatan na tali nila napaon din dito halom yaon. Uno kaw di maadjayb. Bangbay ni ingkahalan. Sin auntoy. Ambuok dan. Manjari hinangon sin mano siya. Hikasud niya, hika-shortcut niya maumpalom sin sulga. Muna, deng ha mga surut kabalikan ta. Piaon. Dain dito hapagsud nila sin pagtawagon nila sulga. Muna, subayway rumbay taan. Kaya bay da. Di man jari magpaagad dugaing. Buat malengkan tunggal baran niya, nakapaagad da. Kaya ka napanpasin surut. Hawala tanasabot kaina, sin in matto sila apabila dumatong na indum, ampa sila manjari sumud. Damik yan day sab, hari pa sumud in pajar. Hari pa sumud in pajar, suway mig na sila, magbalik na sila karya sa limatto pabay nila, hiuli na sila matto. Amo yating kaya pag-amuhan. Na halukay nila roon, halom sin sulga pag ianon nila yaon. Halukay nila rin doon, naghinang, nagkita sing kasasaddapan, sing kararayawan din doon halom yaon. Sambil miyabot na in waktu fajar. Sambil miyabot na in waktu subuh, waktu na ipagguwa. Nanawag na magtatawag yaon, sung na gumawa na kita niyo long niya. Na long sin hambok murid, sung na gumawa na. Hawak tuman si mambagin hambok syekh yaon, long niya magmaap di na kumakaagad kanyo, bat bang kukay nga tandalong niya. Sin aumbe nilong niya dahan, amo manjari hika shortcut ta makasud kita sulga, mag-uno pa kulong niya magbalik matto pababaw sing gumi, patun niya law niya apdi kukurkay ngatan, apabila mawapat ako bang ako makasud pa sulga, pagka inilaw nga kay ngatan ko na biyayaon, sinyari na kita halom sulga, mag-uno pa kita law niya mig. Na imagdarayaon kanila, way roon kaya amuhan, sambil diukalan, sambil minig, piyasaran sila rin doon. Sambil limupad na matuminig, piyasaran na sila. Habiyat tumandahan, sambil simud na in waktu subuh, sambil gimwa na in matasuka, sambil timampaling karya sali nila halom puti, sambil timampal bang hauno sila, sambil gimwa na tuod timampal na igna im mga ini taming hakatan para kala nila kikita, sambil gimwa toy in sila yat turit to hazubala habagdad, pagbubugit ang basura rin dito habagdad. Baita sim mga kaulamaan, sin inilong niya indahan bini, deng ha mga talaob sinjin,
pagpanayam niya yamin niya habang sa manusia hasupaya laungun niya. Imbay ni dahan pagtakon nila magsudsul ka aunday sabi ni nagiilmo deng habang sa singkitan nyo. Ahang putahon na limabay aun nag-istori ka ko simbay ni kahalan. Sa gawa, mas malaming kanya. Mayta, bukun hat diretso siya matudahong pasulka. Hilibot na asya pakatan universe. Hakatan ka planetan, hipakita na kanya. Sambil dahon siya matupa pagtawakon nila sulka. Imang dahi kuno matukan nila, sulka, apabila waktu sila nagahali-hali, ubos maitom, di kakitanhin pamayhuan, na sambila mo indaw dahon sila matulumupad matuhilibot na hakatan ka planetan sambil universe sambil lamuin pakatuon sila palawmsin sulka na injawab tarain dito kanila habi ni dahan sin jima jaturay sabtoy ini hazaman panakauna impagtawag kanya ni talaubul jin ala bani Adam. Insya ini paglangog-lianguhi simbang sa kajin-jinan maumpa anak apo hi Adam na mahuli niya matukitan nyo biyayaon pa tapik amuin hikasod tuod pasul ka bunal na. Imbiyaon, matukita niyo pa mga kahinang-hinangan. Amuin, manjari, hikasod sinhambuk manusya, pasul ka. Pagkain-kain na nasabot singkita niyo, impagsudsul ka kaina, khiyali. Way kabunal. Imagination. Bukong bunal. Na marikita nyo pamangahinang isab pamangahinang amal ibadat amuin masabunal tuod din pagsudsul kasin hambok manusya hari parito aum pangasubo laung niya uno baha im pagsudsul kayaon magguna pa baha amal ibadat atawa manjari bisan wayron na amal ibadat si manusya makasudda siya sulka. Na injawab niya rin doon, ayat sinallahu ta'ala na mayta, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Long sinallahu ta'ala ayat niya, may ya'mal minas salihati siyusin himinang deng hamanga amal ibadat min zakarin wa untha usog na kasya atawa babae sarta ing kaaunan niya mu'min pa Allahu Ta'ala ulaika yadkhuluna al-jannah sartanto makasud sila laung nga sulka. Adukay paayat sinallahu Ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Namayta in Allah Ta'ala am hasibtum unulong yung panganal nyo sumud na sadya kamo sulka hari kamo tanda sumbiya sing katanda sim mga nakaunay at tukan nila diatungan sila sing kasigpit diatungan sila sing kasanyang hadukay paayat sin Allah Ta'ala tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Adukay paayat sinallahu ta'ala amuyan law nga impagtawagon sulka amun nakawa niyo nahasil niyo labay haamal ibadat sing kamu. Alhasil mga katawtay manghuran sinakwa agama Islam sin in pagtawagon sulka tuy ini di tuy isini mahasil bot malingkan subay aun hambuok bisan da kuman hambuk ibadat mahinang sin hambuk manusya
before siya, hari pa siya dagpakan sing kamatay niya. Di manjari, wayroon uno-uno amal ibadat, doon naka labay kabtangan, hilalawngan, labay hasimod dila, atawa labay hapagniat, atawa labay ha amal ibadat hinang, singin hawabaran, atawa labay ha alta, subayra mapaon bisan hambuk sadya ha mga ini, ha before datungan, hawala pariatungan sin ajal niya sin hambuk mano siya, amuyat tu indeng ha mga sarat, hikasod sin hambuok mano siya, matupasul ka sin Allahu Ta'ala, labay dito pamaham siya, but sing kita nyo mga kaayat-ayatan sin Allahu Ta'ala. Mari kita nyo pa mga hinang, amuin manjari, hikasod sin hambuk mano siya, maun pasul ka sin Allahu Ta'ala. Na deng ha mga hinang ini, matao din ni hinang. Matao damal ibadat. Sumabot kita nyo deng ha mga yatoy kaisa niya. Imhalul mu'sir wat tajawuzu anhu. Deng ha mga hinang sarayaw-rayaw, malaggo impahala niya. Sarta manjari, dahon siya maumpasul ka sin Allahu Ta'ala sabab sa jasim mga kahinang-hinangan ini. Ika-isa, imhalul mu'sir wat tajawuzu anhu. Pagpaluhay, pagdihil wakto, ang mga tao kya sigpitan, labay ha utang. Aun wakto, amuin maapon mo na siya. Sambil utang niya to, maapon mo na. Irihil mo na kanya. Habiyat tudahan doy ni, manjari siya ni makasudsul ka sabab sin ini. Long sin Abi Hurairah, radallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, denglaw nga hanabi alaihi salatu wassalam, nagkabtang, inna rajulan lam ya'mal khaira qat, inhambok mano siya ini, wayron siya nakahinang, uno-uno ibadat, amal ibadat, karayawan, wayroon, doon nakaingkaunan niya ini, ang pati magna, nag-ibadat pa Allahu Ta'ala, at wayroon pa nakatagna, ang pasong tumagna, panagnaan niya hinang ibadat, dahil doon, amon ini, long sin hadis, juko punta, inna rajulan lam ya'mal khaira qat, inhambuk mano siya ini, inhambuk usog ini, wayroon siya na hinang uno-uno karayawan, deng hatikmil masa, sartain siya ini, yudayinun nas, magpautang siya, ang mga mano siya, payakulu li rasulihi, awak tuman magsukot na si mga utang kanya, baitaan niya manunukot kanya, kud matayassar, watruk maasir, kawaalaw nga bangunin ikaluhay, bina ni sabapag uno-unon hikasigpit, watajawaz iban sin maapa. La'allallaha yatajawazu anna, mangmanin Allahu Ta'ala sablaw niya, maapon kita nyo hakatampar dusahan sing kita nyo. Hawak tuman nawapat lang sin Nabi alayhi salatu wassalam, falamma halak, hawak tuman nawapat. Dimatong naman tupahadarat sin Allahu Ta'ala. Ang panaaso mo maundain dito, hal amilta khairan qat, unulong niya, aung kaulong niya, karayawan, nahinang, long sin hambuk mano siya ini, wayroon, la, illa annahu kana li gulam, buat malingkan laong niya, wayroon ako bang karayawan, wayroon ako hikabaita, buat malingkan aw nakulaong niya hambuk dara akon, insay ni laong niya daakon ko apabila, magsukot na utang pa mga mano siya, faida ba'astuhu littaqadi, kultu lahu khud ma tayassar, baitaan ko sa laong niya kawa abang unin hikaluhay,
watruk ma'asir, binan bang kya sigpitan, watajawaz ibansin maapa na sadya, apabila wayroon na tuod gaus, mamayad la'alla Allah yatajawazu anna, habini kahalan, iyan sin Allahu Ta'ala hadis ini, qala Allahu Ta'ala, fakad tajawaztu anka. Habini kahalan, long sin Allahu Ta'ala, miyaap tanakaulong niya hakatan parudusahan mo, habini hinang mo yan. Alhasil mga katautay manghuran, inhinang parakala tungod maun hapag sukot sin utang, apabila inhambuok tao makakausya maapon ha mga tao, di na tuod makakaus mamayad, wayroon na kaus mamayad bisang kuno, apabila miyaap nin utang niya rin doong kanya, manjari maapon day sabsiya sin Allahu Ta'ala haadlaw mahuli, hakatan pardusahan hinang niya rin di hababaw singgumi. Ikarwa niya, imatatul adha anit tariq. Inasambot tato kay na maluhay sa to talion. Pagawa, mahunit amalan. Sabab sin imparakala, yaong parakala sin. Naong mas maluhay-luhay. Yari, sabutuan ko kayo mo. Imatatul adha anit tariq. Ikarwa niya, pag-ig, sin uno-uno na makapuhinga, makatunok, dain doon hapaglalabayan. Nakita kau, makatunok-tunukan, lansang, dain doon hapaglalabayan, inig mo. Insayat to, so, dain di haparakal asya sambut singkita nyo. Nakita kau kahoy dakula, miyamabag, hapaglalabayan singkatan. Apabila inig mo siya to, pagtawagon siya to imatatul adha, anit tariq, pag-ig sin uno-uno, makapuhinga, dain doon hapaglalabayan. Long sin hadith, long sin Abi Hurairah radallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diungog kulong niya, innabi alaihi salatu wassalam, nagkabtang, naza'a rajulun, iniglaw nga sin hambuok usog yaon, wa huwa lam ya'malu khayra qat, damikanin usog ini, wayroon day sabi ni karayawan niya na hinang mataod hazaman nakauna, sa gawain hinang niya, inig niya makatunok dain doon, gusna syaukin anit tariq, sanga, insanga yaon nagdaratunok, inig niya rin doon, hapaglalabayan, doon nakaingkaaw ng long nga sinini, sanga yaon, kana fi syajaratil muqatta'a faalqa, nahulog din doon, dahing hapuon kahoy, sambil kiyawan niyang painig niya, atawa biyutang butang sa dyan doon, ang panya inig, faadkhalahu Allahul jannah. Yud siya sin Allahu Ta'ala, piyasud siya sin Allahu Ta'ala, matupasul ka niya. Ini, manahut parakala. Sibi parakala, sagawa malagguim pahala niya. In hadis ini, riwayati Abu Dawud, Yashih, hi Imam Albani, na may tain Imam Albani, in hadis ini, hadisun sahih. Na-adjaib kau, tin manahut parakala, tagawa manjar ito'y ipagsudsul ka. Way kau na-adjaib, tin hambuk mano siya isab manahut day sa parakala, kaya sud ni apinar ka jahannam, hambuk babae, hambuk tao, kita niya maauman kuting dain doon halom bay niya, liukuban niya sin lulukob, liukuban niya sin tutup,
sambil miyatay rin doon halom sin tutupyaon. Sambag sin hadis, imbabae yung long niya sumud a pinarka jahannam. Manaut day sa barakala, yasud niya pinarka jahannam. Way mo kadiyong gihambok isab usog. Di makababa inhambok binatang iro. Di makababa matupakupong. Minom tubig diyahan sinhambok usog. Sambil pia inom niya rin doon. Sambil na hinanglong sin sambag kanya sin hadis. Paadakalahu Allahul Jannah. Piat tumanahot hinang. Piasud siya sin Allahu Ta'ala sulga. Hangkad bukom maka-adjayb. Yakaw tay manghud sinakwa ka may Islam. Bukom maka-adjayb. In makakita kaw hinang. Manahot parakala. Malhago to in pahala. Manahot hinang. Pityo in hinang. Sa gawa manjari mo hikasuod sulga. Yari pa in hambuok. Hikato. Di day ni magkakunahan magpagawa alta. Di day ni magkakunahan manukot. Di day sabi ni kakunahan na mo matod pa hinang singgin hawabaran. Sa gawain ini, hinang sinsimo diwan sindila. Amo na pagtumtum, pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin hadith an Ibn Mas'ud radallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة أذبة الماء وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Hamana sin hadis sin Nabi alaihi salatu wassalam. Law nga laqitu Ibrahim laylata usriya bih. Narako law nga nagbak in Nabi Ibrahim harum pag-isra kulong niya. Faqala ya Muhammad, baita sin Nabi Ibrahim, ya kaulong nga Muhammad, akri ummataka minni assalam, paabutan kanila law nga insalam ko. Paabutan pa ummat mo, sinsimalam ako kanila assalamu alaikum. Wa akhbirhum, ibang baytai sila reysab, annal jannah tayyibatu turba, baytai sila laungnya, idsulga tayyibatu turba, marayaw impang lupaan niya, azbatul ma, malimo, mainom in tubig niya, wa annaha ki'an, ibanin lupa niya laungnya, patag para uno, girasuha, intanom niya lang nga rin doon, amuna in subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Intanom niya lang nga rin doon, amuna in kabtangan, jikir pa Allah Ta'ala, labay ha subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Daing hasababiyat to, ya kau tay manghod sinakwa ka may Islam. Pataura intanom mo. Asupaya kawakan mo siya rin dito. Haadlaw mahuli. Kawakan mo dito halom sinsulga. Intianom mo. Labay. Labay hapag jikir. Labay hakabtangan uno-uno na tibagian sin jijikilan. Bang di mo kay ngata natawak. Wayrong kay ngatan mo. Jijikiran. In subhanallah. In walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, daing siya hini hamanga jijikiran, sarta amo ini in nasabot hadis sin Nabi alaihi salatu wassalam. Yari pa, kumanap pa kita niyo, daing hamanga hinang, manjari, hikasud sulga, ikaupat niya, al-istighfar. Ikaupat niya, amunin istighfar. Pagpangayo, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hadith,
Then kan Shaddad bin Aus na may talong niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may talong nga sin Nabi alaihi salatu wasalam, sayyidul istighfar, in panghu, in nakura, singkatan, istighfar, amuna immamungkaw, antakula, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Hadis sin Nabi alaihi salatu wassalam, innakura laung niya, singkatan istighfar, amunin mamungka Allahumma anta rabbi, ya Allah, ikaw in Tuhan ko, la ilaha illa ant, wairun dugaing Tuhan buat malingkan ikaw, khalaqtani wa ana abduk, piat panjari mo ako, ibanin ako ipon mo, wa ana ala ahdika wa wa'dika, ibanin ako rain doon hapar janjian ko kay mo, simpag tag-ipon ko kay mo, mastata'tu hakakausan ko, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, magpatilibon ako kay mo, hakatan kangian manjari ko hinangon, iban sin magpaingat ako, sin ingkatan yari ka ko biyaon, ni'mat mo'y nilaw niya, abu'u laka bi dhanbi, iban sin magpaingat ako, ina ako baing dusahon, faghfirli, daing hasababiyat tu ampuna ako, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an, sabon na tuod, wayroong mga ngampon sin katam pardusahan buat malingkan ikaw, amoy atima na sindwa na sabot sin kita nyo, long sin Nabi alayhi salatu wassalam, wa man qalaha minan nahari, mukinan biha, famata min yawmihi qabla an yumsi, fahuwa min ahlil jannah. Isiusiw long sin Nabi alayhi salatu wassalam, ingkibabtang sin sayyidul istighfar ini, mukinan biha, nakatatartanto siya, hakyabtang niya yaon, sambil dia tungan siya sing kamatay niya, amahapon yaon, fahuwa min ahlil jannah. Apabila mahapon niya kyabtang, hamahapon. Apabila hamay naat. Apabila dia tungan siya sing kamatay niya, nakapamung siya sing kabtangan hilalaungan niyaon, laung sin Nabi alayhi salatu wassalam, fahuwa min ahlil jannah. Fahuwa min ahlil jannah, insyayaun, deng hamanga tao, sin sulga. Insyayaun, deng hamanga tao, sulga. Bukon kain ini nagkasabot sing kita nyo. Manahot katam para kala. Kakausan himiskin iban hidayahan. Sababin ini, hinang ini sinsimo diban sindila. Dahing sabab to ay mo pag-ikuti ing ginhawabaran mo. Malagbo impahala niya ini. Di makita-kita. Mari kita nyo pa hikalima. Hikalima, damikyan. Manahot day sa parakala. Malagbo impahala. Qala sallallahu alaihi wasallam. Baita sin Nabi alaihi salatu wassalam. Man kara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, hisiusiu innaka bassah sin ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambil pahinapusan sin ayat al-kursi, dubura kulli salatin maktuba, hatiap-tiap bulian, sin tiap-tiap sambahayang pardo, lang sin Nabi alayhi salatu wassalam, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut, wayroon na nakapagang, sin pagsud niya sulga,
buat malengkan amuin datungan siya sing kawapat niya. Alhasil yakaw tay manghut sinakwa agama Islam sin impagbasa ayatul kursi daing hamanga sarayaw-rayaw hinang manjari hikasud sin hambuk manusia maun pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat labay hakabtangan sin Nabi alayhi salatu wassalam sarta in hadis yato hadisun sahih baita Ibnu Hibban hiban sin Imam At-Tabarani hak kitabnya Al-Kabir. Daing hamanga hinang manjari hikasud sin hambuk manusia pasulga sualul jannah amuna indaranun mo in mangayo kau pa Allah subhanahu wa ta'ala labi aula dain di habulan sin Ramadan ini sin pasurun kau sulga niya. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam qala mastajara abdun minan nari sab'a marratin illa qalatin naru ya Rab inna abdaka fulanan istajara minni fajirhu wala yas'alu abdun al jannata sab'a marratin illa qalatil jannatu ya Rab inna abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannata. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam mastajara wairun hambuk ipon sin Allah ta'ala magpatilibon daing haapinar ka jahannam sab'a marratin makapito illa qalatin naru buat malengkan mamayta inapinar ka jahannam dumua apa Allah Ta'ala ya Rab ya kau Tuhan kulongnya inna abdaka sabunnal tu din hambuk mo ipon hipulan hikuan istajara minni nagpatilibun longnya deng hapinar ka jahannam ya Allah paajirhu layu asya longnya deng haapinar ka jahannam wala yas'alu abdunil jannah damikyanin hambuk ipon apabila mangayo sulga ya Allah adkhilnil jannah ya Allah pasura ku sulga sab'a marratin makapito illa qalatil jannatu buat malengkan mamayta in sulga ya Rab ya kau Tuhanku inna abdaka fulanan sa'alani sabunnal tu din hambuk mo ipon hikuan nangayo longnya nangayo sumud sulga fadkhilhul jannah ya Allah pasurain hambuk ipon mo yan palom sin sulga. Yari pain hambuok dugang maun panagkasabot sing kita nyo ingkatanya to'y nagkasabot sing kita nyo bukom mahunit mayta hinang sin simod hiban sin dila yari pa indugang niya qawlu la ilaha illallah amo na impagkabtang sin la ilaha illallah dain kan Mu'adh an Mu'adh ibn Jabal radallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam sabdalong nga sin Nabi alaihi salatu wassalam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah hisiu-siu in hinapusan hilalawngan niya hakabuhi niya amuna in la ilaha illallah dakhalal jannah sumud siya long nga sulga bukod ka apabila inhambuk manusia bang tanyo kita yaon na huling napas niya bukon ka insya yaon tulkinon sing kita nyo baitaan sing kita nyo doon sing kabtangan la ilaha illallah hasupaya hikakabtang niya mayta sababang hisiusyo im manusia in hinapusan
nagkabtangan gumawa dain doong kanya amunain la ilaha illallah long sin Nabi alayhi salatu wassalam dakhalal jannah sumud siya sulga. Abiyat to kahalan ubos na kita nyo hinang sindila iban sin simod aunday sab hinang simbaran manjari hikasud niya sulga bukon hata simod aunday sab ha labay hanapa ka labay ha alta aunday sab na yariin labay ha hinang simbaran ammal ibadat laung hi Ubadah ibn Samit radallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul diungog ko laung nga in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagkabtang khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Laung sin Nabi alayhi salatu wassalam khamsu salawatin 5 laung niya sambahayang halom sin hangka adlaw iban sin hangkarum katabahunallahu 'alal ibad piardo niya rin doon hamanga ipon niya faman jaa bihinna isin himinang kanya diamaun lam yudayyi minhunna shay hawala niya hilangan hawala niya piyahil-pahil kana lahu indallahi ahdun mahinang aun kanya janji parjanjian ha antara nila iban sin Allah Ta'ala ay yudkhilahul jannah simpapasurun siya sulga apabila biatun hinang niya laung sin Nabi alayhi salatu wassalam kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah dihilan siya parjanjian sina antara niya iban antara sin Allah Ta'ala simpasurun siya sin sulga. Daing hasababiyat to malaggo to'y inpahala simpagtawagon 5 sambahayang halom sin hangkarum hayban sin hangka adlaw amuna in 5 waktu pag sambahayangon sing kataan kamusliman. Laung pasin hadith dugaing an Abi Bakrin an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita sin Rasul alaihi salatu wassalam man sallal bardain dakhalal jannah hisiusuin nakasambahayang sindwa mahaggot in siya makasud sulga unim pag-anon din del bardan as-subhu wal isya hisiusuin nakasambahayang sindwa sambahayang amuna in subuh iban sin isya laung sin Nabi alayhi salatu wassalam dakhalal jannah makasud siya sulga in hadis ini riwayat hi Imam al-Bukhari hiban hi Imam Muslim. Adugayong pa hadis laung sin Nabi alayhi salatu wassalam deng kan ummu Habibah zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam asawa sin Nabi alayhi salatu wassalam qalat nagsabdain siya yaon sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul diungog kulong ngayon Nabi alayhi salatu wassalam nagkabtang man salla 12 raka'atan fi yawmin wa layla hisiu-siulaw niya in nakasambahayang hangpo tagdua rakaat halawm sin hangkarum iban sin hangkaadlaw bunya lahu baytun fil jannah patindukan siya sin Allah Ta'ala bay astana dito halawm sin sulga impag-ianon daindi hangpo tagdua rakaat dugaing pay ni hapardo 5 sambahayang pardo alom sinhang kaadlaw hiban sinhang karum insayni amunay ning pagtawagon kabliyatan wa ba'diyatan pagtawagon sunanul rawatib
insya ini sunnat longnya amuin rawatib, sunnat siya ini among before sambahayang hiwan after sin sambahayang, impagtag kanya ini sunanur rawatib atau kabliyatan wa ba'diyatan, long sin Nabi alayhi salatu wassalam, isu-isu nakaparihala sin mang hangpo tagdua, rakaat yatto, bunya lahu baytun fil jannah, hinangan siya sin Allahu Ta'ala, bay, astana, bunggalo, then dito halom sin sulga. Sambahayang, 2 rakaat before Fajar, 2 rakaat before Zuhur, atau 4 rakaat before Zuhur, iban sin 2 rakaat, puas sin sambahayang Zuhur, iban sin 2 rakaat puas sambahayang Maghrib, iban 2 rakaat puas sambahayang Isya, hahangpo tagdua ini, hisiyusyuin nakaparihala, sin kabliyatan iban sin ba'diyatan, imbayta kanya sin Nabi alayhi salatu wassalam, aun nakaubay rito halom sin sulga. Habulan puasa ini, aun hadis sin Nabi alayhi salatu wassalam, 2 hadis. 2 hadis sin Nabi alayhi salatu wassalam. Kataman tanyo hatu hadis ini. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma takaddama min dhanbihi. Ado kayong hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma takaddama min dhanbi. Ado kayong pa hadis, ikatu, man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Muna-muna unaon sing kita niyo siusulong niya, innaka puasa habulan sin Ramadan. Ikarua, hisiu-siu innaka sambahayang habulan sin Ramadan. Ikatu sab, hisiu-siu in iabutan niya in Laylatul Qadar, nakasambahayang siya Laylatul Qadar. Long sin Nabi alayhi salatu wassalam, imanan wa ihtisaban, sarta na mamarat saya siya pakatuhan sin Allahu Ta'ala, wahtisaban, iban sin nagmumuhot-muhot siya pahala dahil Allah Ta'ala, labay hapag sabar niya, labay hapag tangka niya, singkatan unu-unu rin doon halom sin pagpuasa, dahil naman hakasabar, dahil naman pagkaon, dahil naman uhaw, dahil naman hakatan muharramat, dahil doon halaw pagpuasa, bulan sin Ramadan, laung sin Nabi alayhi salatu wassalam, gufira lahu ma takaddama min dhambihi, ampunon ingkatan nakauna pardusahan niya. Dito rakuman, ini patubtubon sing kita nyo in pangadjian hikarihil sing kita nyo, alaw pon mataod payat tumanjari amuin hikasugpat sing kita nyo doon hapag puasa, iban sin labay hapag napaka, iban sin manjari tanyo sabbuton pa, indeng ha mga ini kapatot in sin banatoy, deng ha mga sabab manjari hikasud sin hambuok tao, pasulga amo na imbana niya. Apabila in asawa nagpareho pa asawa pabana niya, manjari kasud niya sulga sa gawain wakto di na tumupot kalo hado kaing adlaw makapagbaying mata kita nyo, iwan makapagbaying suara sa kita nyo na mahuli niya. Dito kurakuman patubtubon in pangadji sing kita nyo, mangmanin pangadjian sing kita nyo ini, kaya rayaw iban sin nakakakita nyo ini pamintangan mahuli niya. Duma ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arhamil muslimin wal muslimat, waghfir Allahumma li amwatil muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risala, Allahumma jazihim bil hasanat, Allahumma jazihim bil hasanati ihsana wa bis sayyiati afwan wa ghufrana ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana